Yusiluchinilkin, nukas abiohel bil, bishubin lekohanil COVID-19, heshubinubeta sansamale. Lekakale sabensilil, taktilek imbehla, martes 31 de marzo, sokuchik pahalwe tulumil Yucatane, 224 juntulul mako kutugulta yan lekohanil tiobo. Ichilobe, sokuchukik 50 juntulul yan tio lekohanilo. 25 juntulule, tanushak alta bishanikob, 149 juntulul mako wetsokuila mishba yantio. Ichile mako chikpa kohanobo, yan 29 juntulule tsoko yustalo, mishupe bayantio matupahta lupakeko mishbalti mishmak. 11 juntulule tiano tiyotochobe, tanushak alta lo mantats tumenutsak yahilo, umula iltoh olal, mat ubuk lekohanil tiobo. Ichile 10 juntulul mako, hetzan, kalanobo, tiyantushan letie kole, bino tukahil Canada, yete Peru. Letio madrushoklo ichile mako ba tumentarje nos lumil tuchaho lekohanila. Le 10 juntulul makilo ba kalano, yete sham titkuchil nahil toh olal yano. Uhabil kushtale mako ba ichil 17 tak 78 jabo, tio. Le ba lo helo ba tsokus abalo yohelt umola el Sistema Nacional de Epidemiología. Ukata timaka patak tuyotoch. Beyo kuyanta, tio la mupakal lekohanil coronavirus COVID-19. Con escalantik mako chihantak, kolelo yom chahan, yete mako helande gupahtalil. Letio be yan sahbensil yokolo. Wabin estashe nos lumil, le gansu nakeche. Alaba 14 humpel el kinilo. Payal tantik tulakal kahnalo be. Maus atantico, balo chembe yutal, ma ojel lang mas aliko. Atanto, basho utsaba ojel bitumen halachilo. Le número el teléfono 800-982-2826. Telo ich español te chimayat an, kunukal. Vale, chen hutial mako kuyubiko, wayam wabash, kohanil tio, watu chik pahal tio le coronavirus COVID-19. Yanolak ba upahtal yuhel tal yok ole COVID-19, tu chikul internet. coronavirus.yucatan.gov.mx Beshang ichil maya yetel español. Sansamal, tilichikul ilgela, mixao helbi bishubing, letalamila. Nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.